خير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوب. شباب الخير عشاق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوتو تي في إسلاما كجلو المنما خنين بك جرتن تيسانين دعوتو جرتن هندي خيسانو بك جرتن تنجيا في رحمن ربي إسن الراحة جراتو إسنين جنة. دعوتو تخين تن سجنتا تيسن سجنتا ترباني تقوياتو إسني دبرتو سجنتا درجوتاتي. Akkuma beekamu sagantaan dargaggootaa xiyyeeffannoon isii guddoon dargaggootaa fi shamarran keenya irratti xiyyeeffattee dargaggootaa fi shamarran barsiistee waa hubachiistee bashannansiistee akka isaan diin islaamaa kana keessatti waa hedduu bu'aa buufatan taasisuudha. Akkuma beekamu sagantaa tana keessatti keessummoota hedduu wal duraa duubaan keessummoota sheekanii keessummoota dargaggootaa afeerree asitti isinii dhiheessaa turuun keenya ni yaadatama. baatii ramadaanaa keessa jira. Akkuma baatii ramadaanaa kana keessa jirru torbaan kutee dargaggootaa fi ramadaana jechuun mata duree tana fudhannee jalatti anaa fi waahilli kiyya Abdulaziz Abu Ammaar hedduu waa irraa haasawaa turre. Torbaan kanallee fuula haaree jijjiirreetii walitti deebi'uuf ballamanne. Keessummaan kiyya kan guyyaa irraa barsiisaa Qur'aanaa nama yeroo hedduuf kutaa Minesootaa keessatti madrasaa mataa isaatittillee banee ijoollee teenya hedduu qur'aana barsiisuu ture. San qofaa miti ijoollee hedduu barsiisaa ture. Amma immoo hawaasa keenya masjida Tawfiq Islamic Center keessatti akka barsiisaatitti qaddama. Akkasuma miidiyaa Oromiyaa Islamic Television jawurrattillee seenaa sahaabootaa guyyaa jimmata dabarsuun nama beekamuudha. Keessummaan kiyya kan guyyaa irraa obboleessa kiyya Ustaaz Abdusamad Muhammad isaa wajjin turtii gaarii goona. Daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa turtii nu wajjin taasisan afeerraa teenya. Ustaaz Abdusamad baga nagayaan afeerraa teenya kabajjee gara TV Islaamaa nu dhufte jazaakallahu khairan. Isinis baga asitti na yaamtaniin isinin jaa fayyaadee galatooma. Maasha Allah jazaakallah arraa iskiriina TV Islaamaa irratti dhiyaachuun siif dura. si dhiheessine sitti haa baru rabbi si haa laaffisu inshaallah. Fuula dura akka dhuftee hawaasa kana barumsa rabbiin si laaffiserraa wantoota adda addaatiin hawaasa kana barsiistuu abdii qabna. Inshaallah rabbi sanillee si haa laaffisu. Ustaaza gaarraa mata dureen ballamannee walitti dhufne dargaggootaa fi haala babbadaa ramadaana keessa mul'aturraa waan takka waliin haasa'uu fi akkuma baatii ramadaanaa tun beekamtuu baatii sadarkaa qabduu baatii ulfaattuu baatii guddoodha. Kana sababeeffachuudhaan gaa sagantaan tun sagantaa dargaggootaa ta'uu isiitii wajjin yeroo hundaa'uu dargaggootatti waa dhaamman dargaggoonni keenya akka diin isaaniitti irratti jabaatan akka akhlaaqni isaanii islaamummaa fi sunnaa rasuulaatiin jijjiiramuu akka rabbii isaanii karaa gaariin gabbaran wal taasisuu fi khayrii walitti dhaammachuu toltuurraa wal dhorku sagantaan tun xiyyeeffannoon isii guddooni. Akkasii gaa ustaaza keenya mee jalqaba irratti khayrii ramadaanii qabu akkuma waliigala sheekan keenyas dubbachaa turanitti tanaan sagantatti seennaa dura hordoftoota TV Islaamaa salaamtaa fuudhi achi booda itti seenna inshaallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا TV إسلاما بكجر تنتي نجيا في جلالة ربي سنرتي هاجرات تجتشادا إن شاء الله قيا الرانتنا كيسماته وبليسقية جالتما أستاذ إبساد أغاتي وجين استديو TV إسلامتي sagantaa dargaggoo jiru irratti wajjin arkamee dhiyaachuu xiyyaaf gammachuu guddootu natti dhagahama.
sanirraan deebi'ee ammallee TV Islaamaa khayrii guddoo dalagu jirtan jabaadhaa hawaasni akka jabaa isin eeggachaa jira waan kana baallama isin ifirra fuutan kana akka bakkaan geessan abdii qabna saniif obboleeyyan Islaamaa yeroon amma jirru tuni yeroo Ramadaanaati Ramadaanni amata kanaa kuni Ramadaana jiruu teenyaa miti jiruu akaakuyyoon keenyalleen waan akka arra nuti agarree kana takkaa hin arkiniiti Ramadaana addaati wanni adda isa godhee dhukkuba amma dhufe kana Ramadaana takkaa namni masgiida walit dhufee wajjin hin furin Ramadaana takkaa walit dhufee wajjin taraawii hin salaatin wajjin tahajjuda hin salaatin wajjin gartee khayraata masgiidatti baatii Ramadaana gaggeeffamu hin gaggeeffamin Ramadaana kana jechuu kanaafuu rabbii keenya kadhannaa akka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhiyootti rabbiin furmaata nuu fidu akka rabbiin masgiida keenya nuu banu akka dhukkubsate hunda rabbiin dhukkuba kanarraa baasu kan qabamin akka rabbiin irraa eegu saniif obboleeyyan Islaamaa rabbiin dhukkuba kana sodatti jirraa namuu sodaani qabaa ammoo kanama ajjeesu Allah rabbiin quraana keessatti maal jaa Allahu yatawaffa al-anfusa حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى رب سبحانه وتعالى لبوتنا إسق أجيسو ويايو أسرت كورونا رت سيكابي ونتكلين سن دبرسو يو أمو خنرت هندوتو سنجي اللي ونسي أجيسو تكلين هنجرتو سنيف جتشا توكل خينيا رب الرتي توكل هاتانو ومن يتوكل على الله فهو حسبه نما رب الرتي أركته ربين جيها إساتي سنيف إيجا خنا راح جنا جنة بودا سجنتان را أبلي سقيا أستاذ إبسا لغاتي وجين كبني دفني واي شباباتي واي شبابا باتين نتجرو باتي رمضاناتي باتي رمضانا ربين سبحانه وتعالى قرآن خيستي والنجو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ور ربي أمن تنجا ربين إيمانا نيامي يا ور ربي أمنتن كتب عليكم الصيام فرض عليكم الصيام ربين درك أما إسن رجل إجراجة باتي رمضان قنا صومني ركني شنن أركان إسلام شنن خير رابودا رمضان باتي تنقيس ربين سبحانه وتعالى درك أما قل إجتشو باتي رمضان قنا أكا صومنا ربين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أكما ورا أما درا دبره ربين ورا أمة محمد درا دبره هندا رمضان إرد درك أما قلتي أمة محمديس درك أما إرد قولي دوبا سبب ربين درك أما قلت بؤان إسامالي خنا لالو قبنا ثمراني أتي صومنا صومن توف فائدان أتي صومنا صومن توف مال الرا أركتشو دنديس ربين آيات مقنا كما بودت نويمه مال جي لعلكم تتقون يو صومني خي تقوى باتي تنخيس هن أركتين يو باتي تنخيس أتي تقوى هن أومشتين غافني أتي تقوى أركتو تكلين هن جرتو مال في جنان ربين لعلكم تتقون أكرب بصدات تنيب صومنا خان ربين وندرك أم إسنيب قول إف أكرب بصدات تنيب أكما ربين واي صلاة الراجزي دبتو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سلاني وني الراسل أوركتو بدي الراسل أوركتي همتو أدى دلقرا سين أوركتي يو سلاني أتي صلاتو بدي الراسل أوركين ربين لغا دبته ومن أصدق من الله حديثا نمني ربي لغا دبته هنجرو ربين لغا دبته صلاة أتي صلاة جرتوتو صلاة خجباتي يجو مالف ربين رمضان خنا لعلكم تتقون أكا إسا صدا التنيف يو باتي تنخيس صدا ربي أتهن أركم سيفتين باتين أتي خيسا صدا ربي أركم سيفتو هنجرتو يجو مالف صومنا خنا أكا صومنا رب ما في سيتو بيخا صومنا جرات شوقي ربي مال جبر رسول صلى الله عليه وسلم ربي مال جاجي الصوم لي وأنا أجزي به صومني نافي أنا تقول تقل شاف مالف جنان قصومن ربي بيقاتي منا دوبا غرغلتي يو ارا نياتي نمني سيبيخو هنجر اما اللي صومني نياتا في دواتي قفر راهمتي ربي وان حلال الرا وان حلال الراسي دورك وني حلالي مالي تصومن غيا رمضان نياتا دواتي كنمتي سالا ورخيتي وجين ربي خنا الراسي دورك مالي يا حرام تدرانو الراسي دورك يجو دوبا سنيف صومني با خنا قفا متي جچو الصوم لي وانا اجزي بي صومننا في انا غلطه غلچو غوجو رب سبحانه وتعالى وغاجو مالف جنان رسول حديث قيستي رب صائم
لا يجد من صومه إلا الجوع والعطش هدو أنا من صومن قصومنا سرّا ديبو في بيلا ملي ونين الراسومن جرو نياتا في دواتي بيتشا ونين الراسومن جرو لمان كان بيتشا حديث برا خيس الرسول من لم يضع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه نمني جتشك جبا هنديسين أما اللي عمل بدا إني درك أبو سن باتي تنقيسة هنج جيرتين يوان همتو در دلغو ترغوتو باتي تنقيساس عمل لساس هنمته رب سبحانه وتعالى نياتي إني ديسي في لغاتي إني ديسي سنرى حاجات كنقب سنيف أبليين يون ديرد اللي ديفما يون ديفما ربين صدا باتي تنقيسة ربين نوها أركم سيسو مالف صدا جتشون وان قد علي بن أبي طالب صدا تنقيزي فسروا مالجا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ربي صدا داقنا مالجا الخوف من الجليل ربي الرا صدا شو الخوف من الجليل أما اللي ربي قداسي أومي قنا إسان نأومي ربي بكهون دن وججرة ربي سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك نمني لما هو إني قبا وجبه قصديسا ربي نوجي جرا يا دوك أبدا سديه نوجا بدي باللي سوديمتو كأفرفا ربين نوجي جرا بيخوك أبدا جنشو سنيف بليين إسلاما باتي تنخيستي هو شوفا ربي غيني حسودانو الخوف من الجليل أما اللي هو علي بن جزيب فسروا مال جنين سودا الخوف من الجليل ربي الراسوداتشو والأمل بالتنزيل أما اللي هو والربي مبوسي قرآن في حديثة دلقو أما اللي هو ويا الرابودات قبعه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا ربين ويا الرابودات سني قبعه ويا جبان ويا سني حديث قيس الرسول مالجا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت فتنا نما يجون نموان ويا بوداف إسا فيدو دلقي نما ويا سني قبعه سنيف عمر بن الخطاب مالجا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا أبو لبوت هيسن إفي فأمانتنا إفي حسابا وصوغ يان ربين إسن حسابه هندوفن ما شاء الله ربين سبحانه وتعالى قياك إياما ويا ربين فديه وانو تدلين هند فديه ندرق هاي تكا تكا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا في دي ربين دروق هاي جتش وياك ياما وانا تي خيرات اتي اسد لغيدي وياسن اومشت همتو اتي الراس دلغتي وياسن اچتي ابدان سنيت يچو سنيف بليين اسلاما باتينتم باتي خيريتي باتينتم باتي قراناتي باتي قراني بؤ باتي جبريل رسول ربي صلى الله عليه وسلم يوجين تائي وجين قران دوري تاني وجين قراني سنيف بليين اسلاما باتي تنقيسا قرآن التحاجبانو خيرات التحاجبانو إن شاء الله إيرده ما شاء الله والله أستاذ أبصر جزاك الله بارك الله فيك نتول تيتما نسي سيدقي فتشو جرا ربي علمي سيف هائده آمين والله آيات القرآن هدو خقرانا مجيسو خقلبي تينا وهدونا ما يادتشيسو في كسومتي حديث رسولاتي في أقوال خلفاء الراشدين الرائل ندوبتشا ترتي وان هدونا يادتشيستيقا أكما أتوجدت باتي رمضان تني الرجالتو باتيتي صح ربي سبحانه وتعالى قويا أوميتي جلقب ساعة أوميتي ساعة ديدمي أفران كان خيسا ربي تفرج على الجفات صح ساعة ليسا كيسا ربي سبحانه وتعالى ثلث ليلي آخرة يرو قبروتن ساعتي رتي قبوء ميخا خدتو ميخا خرقي يديبيو ميخا نرى أرارم بربادو جي ايرون ربي قبوء سانيتو الرجالتو يروتي تا دعاء إنما ألفودمتو akkasumatti rabbi subhaanahu wa ta'ala torbaan guyyaa torba keessatti godheeti guyyaa tokko keessaa caalchise guyyaan sanis guyyaa jimmataati torbaan hundarra ciida torbaanii nu godhe guyyaa jimmataa kana keessa akkasumatti khaasiyyaa sa'aa yeroo gabrootan rabbitti harka qabatan wal qabatan rabbiin gabrootan harka qullaan deebisne yeroo haajaa gabrootanii rabbiin guutuuf rabbi subhaanahu wa ta'ala nu godhe akkasumatti rabbi subhaanahu wa ta'ala ji'a uumeeti ji'oota kanallee wal caalchise ji'oota kana keessa rabbi subhaanahu wa ta'ala baatii ramadaana tana akka malee baatii khayriin keessa dalagatan dacha dachaan galata gootee namaa deebifamtu
rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nuu godhe isii keessa baatii ramadaanaa tana keessa khayrii hanganan ja'amneetu jira sanirraa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa khayrii duraan rasuulli akka nuu himetti dalagaan gaggaariin ati gizeetaan dalagantu ajri kudhaniini sii deebiti baatii ramadaanaa tana immoo rabbi subhaanahu wa ta'aalaa di'fii isii godhaa jedhe rasuulli sallallahu alayhi wa sallam quraana keessa qara'u akkuma ati jette akkuma khayrii adda addaa keessa dalagachuun jirtu wantoota hedduu wal keessa godhamee jechuu tanaaf baatii ramadaanaa tana baatii namni keessa bu'aa buufachuu qabu isiin tuni khayriin siigaa hangana ja'amteen dhumtu tanaaf rabbi subhaanahu wa ta'aalaa warra khayrii baatiin tun qabdu hundaahuu harkatu nu haa godhu janna mee dalagaalee gaggaarii dargaggoonni keenya akkuma waliigalaatittuu ta'e nuti gaa xiyyeeffannoon teenya waan dargaggoota taatee fi dargaggoota jenna malee dalagaa gaggaarii dargaggoonni ramadaana keessa akkasumatti shamarran keenya dalaguu qaban taa ati akka dargaggootaatitti itti isaan kakaastu laaftuu haa taatu jabduu haa taatu keessaafuu yeroo koronaan manatti nama deebise kan ibaadaan dargaggoota ramadaana keessa akkam fakkaachuu qabdiidha. Tura dargaggoota kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti bakka adda addaatti irraa dubbate maaliif humni jijjiiramaa dargaggootana sahabaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam irra guddaa isaanii yoo laalte namni manguddoon itti amante rasuulatti waa xiqqoo ammoo irra guddaan isaanii dargaggoodha warri hadiisa kana asiin gehelleen dargaggoodha amma yoo fakkeenyaaf taarika Aishaa yoo qaraate Aishaan shamarree xiqqoodha rasuulli sallallahu alaihi wasallam gizee inni du'u isiin amata 18 gizee rasuulli sallallahu alaihi wasallam biraa du'e duuba hadiisa 2200 maal odeessite sammuu isii laali namni sa'a tanatti hangam takka fayyadamuu dandeeha umrii tanatti umrii shabaabummaa tanatti umriin tun sa'a itti khayrii dalagachuu dandeessu sa'a itti hamtuus akkasuma dalagachuu dandeessu sa'a itti yoo khayrii itti dalagatte ammas irra dachaa arkattu sa'a tana keessatti saniif rasuulli sallallahu alaihi wasallam bar hadiisa keessatti wanni jiru namni salaata takka namni duraan salaata gartee duraan dhaabbate yoo jama'aan salaatte udriin si dhufte yoo kamanatti kasalaatu taate ajrii jama'aa duraan masgida salaatu san siif kanna namni tokko yoo kanif dhaabbatee salaatu hin dandeenye taa'ee salaate ajrii nama dhaabbatee arkata namni shabaabaa kuni ajriin inni gizee tanatti arkatu yoo inni if qabee sa'a tana keessatti ibaadaa dalage hedduu ajrii guddaa qaba rabbiin bar dardara hoggaani fi quraana keessatti dirraa dubbatu innahum fityatun aamanu bi rabbihim wazidnaahum huda bar isaan san dardarranii je rabbiin innahum fityatun aamanu bi rabbihim rabbii isaanitti amanan rabbitti amannaan rabbiin maal godhe wazidnaahum huda nuti qaceelloo isaaniif idaani je nabiyyi ibraahim fudhadhu sa'a inni qaceelluma barbaaduuf olii gad deemu sani maal ture sa'a sanitti dargaggeessa ture fatan yuqaalu lahum maal jan isaan qaaluu man fa'ala haadha biaalihatina قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم مالتو أكنا دلقية جنان آلهات يتن أين يجب سينان سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قربا دردراتكو قما قانسا إبراهيم جاني جرا إساتون رواج جبسي إني جبسوهن أبوجان مالف سآن دردراتون سآ اتوار ربهم فإنه سبحانه وتعالى قوتو دلقو دنديسو سآ سني أبو بكر صديق جزي رسولة أماني رسولاف لفه دوdaate cinaa dhaabbachuu ture umriin isaa 38 dargaggeessa sa'a sanitti sa'a dargaggeessaa sanitti rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam hatta hanga ilaa hijraa isaa macarrashaa rasuula sallallahu alaihi wasallam madiinaa hojjegeewutti abubakar siddiq isaatu hojji ture jechuu umrii shabaabummaati mus'ab bin umayr yoo laalte shabaaba ali ibn abi talib yoo laalte umar bin khattab umriin isaa 27 sa'a shabaabaa kana jechuu saniif ani akkaan yaadutti takka akkaan silaa fedhu takkatti namni shabaabaa khayriin inni dalaguu qabu maali sa'a tanatti wanni inni dalaguu danda'u waan hedduu dura namni shabaabaa sa'a tanatti deemee bakki inni deemee lolu hin jirtu wanni inni godhuu danda'u barnoota sa'a tanatti baatiin tun khaasatan baatii qura'aanaati namni qura'aana beeku qura'aana irra deddeebi'ee qura'aana qara'u
كهم بينه جمع برنوتا ديبو نما ميك أميك قباتي رمضان خيسا رمضان نتلوفه باتي سن قرآن إيجالي أرانتن حافظته ميك أميك قباتي رمضان خيسا ورسوم الأجهه اعتكاف مسينه نوم يسجنا قرآنك أرو أركه قرآنك أبته أرانتن فيت إيه تاوجرو نموت هدوجرا نموت نتبين نموت مغرغدا خا عمر ما إسا غرغدتي عمر ما شباب غرغدا خجولتي متي شبابو متي إيجالي أر قرآن بوس سنيف ساعات نتي خاصة ساعات نتي دلغان هدو هنجرتو وننما هيوسو هنجرتو قرآن التجاباتشو نمني قرآن بيقوه علمي شرعي برجو قنات تجاباتشو قسن برقوته هو خيري أدى تلو ألتما وان جان قنا تلو ألتما فولنتير ديمي قلو وان خيري رسول الله صلى الله عليه وسلم برنامج جمال جين نما هنزل من جين يو نما يا رسول الله نما غرغاري جين يو نما غرغارو هندن دينيهو نما غرغارو هندن دينيهو بديته نما راقبي بديته سانيلين غرغار ستك نما ديمي غرغار يو غرغارو هندن دينيه إراقبچو دجچو سنيف شبابني اسلاما برنوت تجباچو خاصة باتي رمضان خيسا عبادة جباچو منجر رجاني عبادة راكا هنگا بابن منجر رجاني قرآن كان ديفني صلاة كان ديفني خيري أدى تدر دلغن هنداو رب سبحانه وتعالى ما يبي امتحانا فوان قنا نفيد اين يوتو ليميز الله الخبيث من الطيب اين يوتو حما في غاري الدباسوف اين يوتو غان نغبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم برمالجي لا تجعلوا بيوتكم قبورا ابو من خيسن قبري هنغودينا من خيسن اتصالاتا من اتصالاتا سمالي صلاه سنه من غي فداد اينو من اساتي صلاتا مالف صلاني جبان صلاني سنه صلاه اتقباتي اتصالات من خيتي osoo namni takka si qoon qabne jechuu kana maaliif jennaan riyaa fi sum'aa fi dhageessifachuu fi garsiifachuu fi waan kana hundaa'u si keessaa baasa jechuu arra ibaadaa hundaa'u koronaan fuudhee mana deebise jechuu arra eenyutu mana isaa keessatti akka rabbiin fedhutti ibaadaa godhu jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu arkaa nu dhageeyaa nu beekaa insha Allah kanumaan jaabaleessa barakallahu fiik rabbiin sirraa hajaalatu qabxiilee hedduudha khaasnee ammallee akkuma amma atuu jette gaa dalagaaleen khayrii tan dargaggoonni ramadaana keessa dalagachuu qaban irraa dargaggoonni yeroo hundaa'u shamarraniis dargaggoonninis barnoota irraa if booda deebi'uu dhabu baatii ramadaanaa tana keessa illee akkaan qur'aana qara'uu heddummeessu salaata heddummeessu akkuma atuu jette amma irra caalaan salaata sunnaa manatti jira rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam sunnaa mana keessanii galfadhaa je sunnaa mana galfachuu tana keessa waa hedduutu jira tokkoffaa mana keessan qabriin godina mana keessan ibaadaan ibsaayin keessa jirti akkasuma warri keetilleen sirritti halaallataniin achuma keessa jirti ijoolleen halaallattu masgida qofatti rabbiin gabbaranii manattis rabbiin gabbaranii ibaadaan manaas ni jirti nu agarsiisuu fi hikmaa hedduutu keessa jira akkasuma gaama namoota hedduu koronaan kun dhufee masgida cufuun kuni sababa hedduu ta'eef namni nyaateetuma ciqilfachuufaa akkasuma nyaateetuma garaa ol galagalee rafuufaa kan taane salaanni taraawii masgida irratti manatti faayidaa qaba akkuma hadiisattuu jiru rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam taraawii guyyaa sadii sahaabotaan salaati achi booda guyyaa sadaffaa itti gadi hin baane ni hafe mana isaatitti sahaabonni yaa rasuula rabbii maal taatee jedhanii gaafannaan salaanni kun ummata kiyya irratti waajiba godhamuudhaan sodaadhaa saniifin hafee jee zamana rasuula akkasitti jama'aan guutee salaatuun turre maaliifi sunnaan jajjabaannaan fardi taati zamana rasuula san eegas booda gaa khilaafaa Umar ibn al-Khattab keessa ka Umar ibn al-Khattab sunnaa tana deebisuuf ummata walii qabee salaata taraawihaa manatti godhe as keessa hikmaan jirtu nuti wanti dhaammannu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nama masgidatti malee manatti rabbii isaa gabbaruu hin beeyne rabbii isaatirraa fagaate manatti yeroo ol deebihe waanuma adda addaa macalaayanii adda addaa ijoollee wajjinis haa taatu ijoolleenis teesseetuma viidiyoo fi geemaa fi akkana haati manaatis mashghuuluma alaadaa keessaa fi bakka adda addaati akkan taane ibaadaan sunnaatun manatti akka jabduu taate hikmaa guddootu keessa jira akkasumatti ustaaza dargaggoonni keenya irra hedduun warra quraana qara'uu hin beekne jira amma baatiin tuni baatii quraanaati jenne baatii isii keessa rabbiin quraana buuse akkasuma baatii jibriil rasuula wajjin taa'ee tartiiba quraanaa qara'uu ture baatii rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam gizee jibriil arke akkaan hawwee ibaadatti jajjabaatu ture kanaaf dargaggoonni quraana hin beekne illee gaa namni qulwallaa wallaalu jirume rasul hadiisa sabatee jiraati qulwallaa tana taraa sadii qara'uun akka warra quraana khattameeti jedhamee waan san irra nu beeku wani jiru
أما ساعتنا خيستي رب سبحانه وتعالى أزري في تأجلنا مرة عروة بن زبيري تو درسا عائشة حبو تعتيفي أيه مال جاجان نما جوليتنا نما جزي قررتي أركي ما لكم لا تعلم مالي في مبرني جان مالي في مبرني أرى يو جولتي فلالو جراتي بروسي خنا قداته أمتان رابطا سبحان الله أما الليو عجيب جاجان نما أمرين سا جهاتمي أمرين سا جهاتم جيسي قرآن ربي بي سقرآن ربي سورة جهاتم من بيني أجائب وني تنرى هنجرتو جاجان أجائب وني تنرى سبحان الله أما أنت نتي ونما أنت كعذرين قرآن براتشو سي أوركو جرت سيخا قرق أبو سيخا إيجاك أبو قاربك أبو سيمو فإذا بالله جلس دين قناته قلشو هندن ديسو كسي والله ربي بر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة ربي إسني قنتنا وسوقه سحب دنتاتي فتون دن ديسن الرق إيجاك أبو قإيجاك أبني سلا إجمتنان إفاقا أركيجا أتي إفاقا أغرتي قرآن خانا خطب بيولد أبتتان أغرتي إراجو فمتيت مؤكل مد ديمتا رسول الله صلى الله عليه وسلم مال جابر خيركم من تعلم القرآن وعلمه الرجالان قيسن الرجالان نما قرآن برتو من تعلم القرآن نما قرآن برتو خبر سي سدورا خبرت ربي دبرس دوبا أتي الرجال إيسته هجوني في قدي قلومتي ديمتي سبحان الله ربين أولين سفدا أتي هجا قد ديمتي أرانتنا وصوني في نمتك نمان نتأجي هلا أبو أني نما قد هذا قرتك أني يوم قرآن هم بيكو جي أكمتين واني جايو جتي ديمتي أونلاين أم برشو دنديس ديمتي نم تكنما سنبين برد أيتك أرو دنديس الربكم من ابتدراباتو تكلين هنجرتو ربين سبحانه وتعالى وسائل علمي غوتو لا في سجر تفسير عن قط حديث عن قط علمي جرتو غوتو أفهان أتبيتون سيف ورابمتي تيز قرآني تاوجر كلمة يؤتي حرفي أكت ولي جام بيتي كلمة تويتة آية سن هنگا حفظتي سيجا ركو تكليه هنكبد أدرين همت تكليه هنجرتو ربي دراغو ياك ياما خرمان اتبانو هنجرتو يجو سنيف أبليين سلاما ربي خينيا ها سودانو كما ربي خينيا ها ديبنو يونو تي ربي خينيا سوداني واتقوا الله ويعلمكم ربي سودادا ربين اسم برسيسا وقعت ربي خي سوداتي ربين سبحانه وتعالى علمي تنسي برسيسا أكاتي تدليدو سيلافسا قرا غار الرسقا سنيف إرغدون قران اتدرابان تكلين هنجرتو فيسبوك هجر يوتيوب هجر تويتر هجر ونمان قران اتبرتشو هندن دينيو أرانو تجنو تكلين هنجرتو سنيف جتا وبليين كينيا أكلوا بوتيني إفرف ما شاء الله جزاك الله ورحمتها حقونه بارك الله فيك دعوتو تي في سلاما كجلو المنامة سجنتان اسم دعوتها يرتن سجنتا درجوتاتي سجنتا درجوتا تنترباني تيرو تن اسني دبرتو أستاذ عبد الصمد محمد وجيني والرمضاناتي في شباب الراكسمتي حالة ببدا رمضان خيس جروفي وانتوتا شباب نخين رمضان خيستي فتشوك أبني الرأي حاسوات الرأي إن شاء الله كنمتي اتفوفنا هنگا سجنتا تين يوماتي تكن وجين تورتن أبدي قولتشا يرون يرو بقولنا باني ولتي دي بنوتو جي بقولنا جبابا خنا وجين تورتي غاري تاسيسا انفقاتنا شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوتوت تي في إسلاما كجلو المنامة تن سجنتا درجوتاتي سجنتا درجوتا بقولنا دورا ترتي غاري ولين تاسيسو تره
akkasumatti insha Allah ammallee boqonnaa boodallee turtii gaarii wajjin taasisna jenneeti abdii godhanna. Rabbi subhaanahu wa ta'ala nu warra haasawu warra khayrii haasawu isin warra dhageeffatummoo warra khayrii dhagee waan walitti himnu tana warra itti dalagee isinitti illee dhaamsa geessu rabbiin nu haa godhu isiniin jenna. daawwattoota keenya khayriilee ramadaana akkasumatti waan dargaggoonni ramadaana keessa tiifachuu qabanirraahi boqonnaa dura marii bal'oo taasisaa turre. Mee amma marii teenya xiqqoo gara duubaatti jijjiirreeti ustaaza waan amala babbada ramadaana keessa shabaabaa fi shamarran keenyarraa mul'aturraahi haasofne inshallah sagantaa tana goolabna hanganuu hafe kana jechuudha. Inshallah. Akkuma beeynu gaa namutu biyya teenyatti dhalannee guddannee akkaataa namni keenya itti soomanus ni beeyna. Keessaafuu amalli dargaggoota akkam akka fakkaatu keessuma turre ammallee dargaggummaa keessa jirra waa keessaan fagaanne. Tanaaf mee wantoota babbattuu shabaabni baatii ramadaanaa keessa irraa if qusachuu qaban maal akka taate maaliif jennaan baatii ramadaanaa tuni baatii jihaadnillee isii keessa gaggeeffame akkuma beeytu lolli badrii ramadaana 17 jawarri mu'arrikaa kan inni gaggeeffame namni keenya baatii ramadaanaa dhufnaan beelaa jira khalaas dhugaatii fi nyaatarraa qabamnaan akkuma waan udrii waa hunda irraa fuudhamteetuma garaa ol garagalee namni guyyaa 12 guyyaa kana rafaa oola. Wantoonni akkanaatun maalii hammeenya ramadaana keessa jiru jira rafaa ooluu haa taatu salaata walirra qadeessuu haa taatu galgala macalayaniin osoo zikriin goone akkana ta'anii buluu haa taatu mee wantoonni akkanaa hammeenya ramadaana keessa dargaggootaa fi shamarran irraa mul'atu maal fakkaata? Amaloota ramadaana keessa nama keenya khaasatan namni keenya haalli isaa ramadaana keessa khaasatan karaa biyyaatii fi biyya baqataatii fi biyya adda addaa keessatti hedduu haalli isaa haala xiqqoo nama hin gammachiifne. Fakkeenyaaf namni kun halkan guutuu taa'aa buluu halkan kana taa'aa buluu guyyaa rafuu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waja'alna al-layla libaasa waja'alna an-nahaara ma'aashaa. Guyyaa kana Rabbiin jireenya guyyaa akka dalaydaniif Rabbiin guyyaa uume. halkanoo jireenya halkanii akka dalaynuuf saniif Abdullah ibn Umar maal jabar hadiisa gizee rasuulaa tokko gaafassaru idhaa amsayta falaa tantadhir ilmasaa wa idhaa asbahata falaa tantadhir ilmasaa. Hoggaa ganama seente galgalaan naa dhufeettee hin eeggatini dalagaa guyyaa kana dalaguu qabdu guyyuma kana fixe. Galgala hoggaa seente hoo dalagaa silaa galgala kana dalaguu qabdu boruun dalageettee hin eegin arruma ofirraa fixe. Maaliif jennaan دلقان هندنو ساقبدي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يرو اتقول ربين صلاة زوري بر جبريل فيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتي تنا الصلاة وقتي تنافي تنئد الصلاة صلاة عصري وقتي تنافي تنئد الصلاة عشائي تنافي تنئد مغرب فجري أكسب برسيس أتدوبة هند فوتي هريبا ولد برسيتي wanni ati irra dabarsitelleen hirriba sanillee ifi dhorkite sa'a sila ati rafuu qabdu san waqtii san jijjiirte waqtii san ifi jijjiirratti malee rabbiin jijjiiri siiniin jenna. Saniif jecha amaloota badaa halkan taa'aa bullee maalaayaaniidhaan waan faayidaan qabne. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jeebar hatta ati teessuma takka akkana teessee guyyaa qiyaamaa teessuma takka tarabbiin ittiin dakkaramin tamaqaa rabbii ittiin dhawamin teessumti san teessuma feete haa taatu guyyaa qiyaamaa sheenaa irratti ta'uu teessii jedhe. Rabbii yoo fedhe isaan qixaaxaa yoo fedhe irra dabraaf jedhe teessuma takka haa taatu teessuma ati teessee nageema maalaayaaniin dabarsite. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam bar man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut. Namni rabbii fi guyyaa aakhiraa itti amane gaarii haa dubbatu yoo gaarii hin dubbanne haa usuu jedhe. usuu qaba jechuudha. Saniif hadiisa reefu maal jenne bara man lam yadaa qawla zuuri wal amala bihi namni jecha kijibaa amala babbadaa dur dalagu hin dhiisin baatii ramadaanaa kana keessa ati fantaziyaa dur gootu san guutuu halkanii deebiste ta'ati guyyaa dur gootu san halkanii gaddeeffattee halkan kana keessa oofta. Guyyaa kana fuutee guyyaa waan silaa akka waan duraan guyyaa gootu san hin yaadanne guyyaa hirribaan dabarsita. Salaata kaatee walii qabda. Salaata walii qabuun hin jiru. Salaanni waqtii qaba waqtii rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti godhe. Saniif obboleeyyan islaamaa khaasatan dargaggoon islaamaa akkasuma shamarran islaamaa
ساعتنا قوتو ودلقودان بيزي تهو أكربين سبحانه وتعالى إسي سنيف أمي إسين سندلقون خيري قدو تأركتي خيري إسين أكسين نما فرسيسون نما هفترسيسون سن أجري قدو تأركتي أمو يو إسين صلاة سنين دبرسيتي خيري هند سنين دبرسيتي وسو كسيف فترة سنقوتو خيري ميك أدلقات شو دنديز رسول الله صلى الله عليه وسلم مال جبر كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان عند الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمة لم تربين جالته تقرب الرلافتو تميزان خيست الفاتو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يو كلمات نجت أتي مخينا أوفتو نياتا قوتو تشيفتو رابطو ربين بر ورغاري وغا فارسو وغا ورغاري فارسو بر ربين إسانن رابطو وغا ديمن نيادتن وغا تشيسن نيادتن وغا ديمن نيادتن ربين سبحانه وتعالى خنا فارسي قبروتن إسا قبروتن ربي نياتا قولون ربي رابيزي إسان قوتو دلقون بيزي سنقود سبحان الله سبحان الله سبحان الله استغفر الله ربي بر سبحان الله ورد سلفا مال جتشوت رنبر استغفار قنا قيسة رزق انجرتيان استغفار قنا قيسة استغفار اتيوتون بلا امر افتتنا ربي سبحانه وتعالى سر اوف استغفار قنان ربي رزقي ابمت نوفد استغفار قنان المو ابد نما تكوتو اتلوفي جان حسن البصري اتلوفي قافتي جان يا إمام المون قبو استغفار قولي يا إمام روبان نديد استغفار قولي يا إمام رزقي كنا مالي قنا هم داف رزقي لا جنان ربي القرآن قنا جنة يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم ما لكم لا آية سندرا قيس الديمي ما لكم لا سورة النون ربي أوفه أشتي مال جبر مالف استغفارهم قوني فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أبو استغفار قودا رب سبحانه وتعالى إسنيف أرارما يرسل السماء عليكم مدرارا هقوا إسن استغفار قوتن ربي روبا سمي بوسي رزق إلى فايسني باسا ويمددكم بأموال هنا رب هوري إسني خن وبنين جولي إسنيف خن ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ربين أورود لي أورود هيسن إسني تولشي لقل لي إسني ياسي رزقي قدو إسني خن ربين سببا إسني استغفار قوتنينيف سنيف أبليين إسنوتي نمني إسلاما جزي شوف وقتي إسا بيزي قدو قبا خيري دان يو أتي خيرين بيزي إفنقوني شرين بيزي سيقوتو دلتا كالفا قناج إسا دلا قنا خاصة أما واني درقا قوتا أكمالي بيزي قد إجرو أكمل بيزي قد يجرو فيسبوك مي تليفون إسها فود إنا مهنداو فودي قد يلالي برسنتي ميكا نمني كوني قرآن دبسي برسنتي ميكا جوجل كيس ديمي برسنتي ميكا فيسبوك لاكي برسنتي ميكا وان برالالي هندنيهما وان سن إفلالي حساب إفقودي أتقويا كنا هنگم دكام بلليسي سيفي ما تليفون نخي فيسبوك هنگم دكام قويا كنا قبي جرا هنگم دكا يوتيوب را قبي جرا هنگم دكام قرآن را قبي جرا أتو أدى إباسوني دنديس مالين قد إيه سنيف واني دلينو هدو جرا خيرات هدو جرا سنيف وبليس خيان نايم يقوياتك جعفر بياني بيتا نماياتو إفلال لجاني فيسبوك شوفانجي فائدة إرّا أركنمو إرّان أركنو نمني غرين هقوا شوفان فائدان إسان أركتن ساعة كيسا وادو بسو وان سلا درام فيسبوك الرا ساعة وانسن وادو بسو خيري برا دلقو هنگ سلا فيسبوك وانسن وان قناني أكا ساعة سلا درام بلي سنسن بكبوفتن أركتن جاتو هنگم تك فيسبوك الرا ساعة دبرساني ساعة تيني هندنو حسابان تيز رب سبحانه وتعالى لا يزال قدم عبد حتى يسأل عن أربع سنر مالي وفي أمره فيما أبلى umrii isaa maaliif fixee akkasuma dargaggummaa isaa maaliif balleessee yoo ati feesbuuk irra balleessitee guyyaa qiyaamaa guyyaa san himta jechuudha. Yaa Rabbi ani feesbuuk irratti hin balleessee wanni ati tuttuutee harki guyyaa qiyaamaa wanni cuftinuu ni dubbatti guyyaa qiyaamaa qaamni kuni ni dubbata harki ni dubbata miilli ni dubbata. Alladhi antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay isa waan hunda dubbiseetu nu dubbisaa.
guyyaa qiyaamaa hoggaa ju'uun yaaboo maaliif arraan tana ragaan ubbaatan jedhanii hoggaa gaafatan rabbii bar waan hunda dubbise saniitu nuti sarran dubbisee jeeti harki badii inni dalagee guyyaa san ifiif haasawa miilli ifiif haasawa saniif obboleeyyan islaamaa sa'aa teenya haa eeggannu sa'aa teenya khaasatan baatii ramadaanaa kana keessa sa'aa teenya haa tiifannu isiniin jedha. Maashaallah jazakallahu khairan baarakallahu fiika. Anilleen wayin gajjabeessuu barbaade mee gara shamarran keenyaatitti maalifi ani warra isin booda biyyarraa bahe haala uummata keenyaa kana hedduu itti dhiyeenya waan hin beekumaaf shamarran keenya xiqqoo yaadachiisuu barbaade. Maaliif jennaan baatii ramadaanaa tana keessa akka dur zamana ardiin hundi nagayaa zamana sooshaal miidiyaan hin jirreessanii miti ramadaanni gizee gahee warri miidiyaa gurguddaa qabu hundinuu musalsala tolchan. Musalsala jechuun filmii addaan dhaabbanne kabaatii ramadaanaa tana yoom ilaa 30tti halaqaa 30 guyyaa dura ramadaanni seenurraa gizee furte booda dhufa sanuu subhaanallah. Meelaal sa'aa ati zikrii godhuu deemtu haati mana saambusaa TV jala teessee marti reedduun biyyatti amma. Maaliif jennaan musalsalii san dabruun bakka biraa irra deebisan ammaas. Hanga shamarran keenya irra hedduun hanga musalsalaaf waqtii kannanii sigalta musingal qaamaa qalbiin musalsala daawwatan san salaataaf takkan ibaadaa biraatiif bakkan kannan. Maaliif jennaan baatii ramadaana tana akkuma rabbi subhaanahu wa ta'ala khayri nu jaalatutti shayxaanaa fi yahudaa fi nasaaraanis waan biraatiin nu jaalatti. Amma qanaata gurguddaa ka MBC fi musalsala turkii ka addaa citiin san qabne kabaati ka amata guutuu deemu jira kabaati ramadaana qofa deemu jira keessaafuu ka arabaa kana ka warri turkii dalagu afaan arabaati jijjiiranii TV muqaabaati jira biyya teenya qaanaa jedhanii afaan namni beeku jijjiiranii yaa Sheekh Abdulhakiim tokko zeebar Sheekh Abdulhakiim ni beektaa Naayiroobii dardara keenya dalagaa baasaniif jee hoggata ka alam waancaa irraa yoo bu'ee awurooppaa waancaa jee afrikaa waancaa shaampiyoons liigii pireemiyer liigii dalagaa isaa guyyaa kana guutuu amata 20 baatii 12 24 hour 7 days setup godhaniifi jira kana oofa jee sanuma warri muuviitiis waan ni qaban gruppii kabubbaatiis gruppiidha namu kullu hizbin bimaa ladayhim farihun. Akkuma waan tanaatitti wanti guddoon shamarran keenya baatii ramadaanaa keessa shaakalu nambar waanin kichina takkaanuu alawaada bakka nyaata itti bilcheessan akka waan baatii ramadaanaa tun kompitishina takkaanuu wal dorgommii nyaataa dubra kamiitu nyaata bareedaa godhuu beekaa umaa rakkoon qabdu nyaata babbareedaa nyaachuun rabbi subhaanahu wa ta'ala wakulu washrabu akkasimi waan inni isin razzaqeerraa nyaadhaa dhugaa nyaatanii dhuguu keessa maadaama israafni keessan jirretti umaa takka rakkoon hin qabdu waan rabbi isin razzaqeerraa miskiinaa si argachaa garuu baatii khayriif dhufte tan salaata qadaa goote abbaan manaa kha'iitii salaatiin jiruun jaartiin dhaabbattee guyyaa kana guutuu waa bilcheessaa oolti osoo waa bilcheessituu qadaa itti ta'a. Akka waan isaan gargaaru nu himtaatu bakka dhaabbatanii saambusaa maranittis subhaanallah astaghfirullah subhaanallah alazim subhaanallah wa bihamdihi subhaanallah alazim jechuu ni danda'anii janne. Tanaaf shamarran keenya waan baatii ramadaana akkuma ibiddi sigaltami mukhaafi waan nyaatutti dalagaalee babbadduu baatii ramadaanaa keessa khayrii ramadaanni qabdu nu duraa nyaachurraa waqtii rabbiin irraa si gaafatu tana alawaadaa keessa fixu. Akkuma nama fursiisuun khayrii qabdutti nama fursiisuu caalaa wanti rabbiin dirqama sirra godhe maali? Salaata waqtii si eeggattee salaatu salaata fardii osoo sunnaan tahin achi booda salaata keetiifattee irra caalaan salaata shamarranii manaa wujee mana jirtii mana siiti salaattee ol kaatee waan gandii itti furan godhuudha. Akkasuma bakka sanatti dargaggeessa fuudhee jirus kaanis wanti yaadachiisnu hanga dandeetti akka haati manaa alaadaa keessatti osoo dhaabbattu miilleen niisin dabarsinee miilleen isiin dhiitoyne qaanyiin qabdu alaadaa keessa seenanii gargaaruun yoo isiin alaadaa keessaa waa goote ilmoo irraa qabu mana irraa haruu bakkuma irra rafte tolchuu namu irraa gaafatamaa bara namu rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedhan kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an raa'iyatihi namu mas'uulummaa qaba ammoo namu itti gaafatamummaa irra jira itti
itti gaafatamummaa sanirraa namuu gaafatamuuf ta'a. Abbaan manaatis mana isaa keessatti isaa irraa gaafatamaa irrina mana isaa keessatti jiru waan gama ibaadaatiin Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa qiyaamaa waan san akka Rabbiin godhi je'enitti gaggeesse moo hin gaggeessine Rabbiin irraa gaafata. Guyyaa qiyaamaa bara wanni takka hin haftuu bara. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى namni gaarii dalagee gaarii san numa arkata guyyaa qiyaamaa ka sharrii arkata dalagee sharrii san numa arkata saniif rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedhe namni gaarii arkate rabbii isaa haa faarsu man wajada khayra dhalik falaa yalumanna illaa nafsa namni waan san malee jirtu arkate qahamtuu arkate lubbuu isaa malee ta biraa hin komatini arra khayrii rabbiin barbaatii oomishaa kana bar rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedhe idaa daqalu awwalu leylati ramadaan hoggaa dura galgalli ramadaanaa seene shayxaanni hundini hidhamti je hulaan jahannam ni cufamti hulaan jannataa ni banamti wanaadaa munaadin lallabaa tokko godhama je yaa baaqiyal khayri aqbil yaa nama gaarii barbaadu as garagali yaa namicha hamtuu dalagu gabaabbadhu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa galgala cufa ibiddarraa nama bilisoomsa janna. Gurubbiin tun guutuun arra warra jannataati. Gurubbiin tun guutuun ta duraa warra ibiddaa turte. Ta'amata kana guutuu hamtuu dalagaa turte ibidda keessa turte Rabbiin galgala kana warra jannataatti gurubbii tana naqa. Galgala jiru cufaawu hanga soddommanii kana. Saniif arra shayxaanii takka kanu dhibu tokkolleen hin jiru. Illaa nafsiyyaa malee. Inna nafsa la'ammaaratun bisuu'i إلا ما رحم ربي لبون توني جزء شوف يسين حمت السجج مالك جنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قيس مال يبر حفت الجنة والنسين مرفمتين وان لبونهم فين لبون خاطئ سومنو كان إنجالته بيلا تنرى حرام لك سرّا إنجالته موسيقى ده جيفة شرّا حرام لا لرّا قرآن وان موسيقى ده جيورّا وان ببدا كانوا داو قلبي نفيت جنة نو عذابني وان خان oppositive حالا خناتي مرفمي جري جاتشو سنيف أبليان واني حاجدن دينيوتي خيري باتي تنا خيسا نمني هندلجين رسول الله صلى الله عليه وسلم بر مالجي وياتك حديث نمو بيقصن آمين 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 جيجزي من برقوري سنير رمال جبر صدفرتي نمني باتي رمضانا اتلوفته سببا باتي رمضانا سني ربين أرارمي في جنة هنسينين نمتشسن فنوان سالة فتحاري جي آمين جي جبريل وقو رسول عنجي رسولي آمين جي دعا إنسان نك إبلمتي يجو يو أتباتي تنقيسا حمتو دور دلقو ترتسن هندابين قشيطان هداجرو نفسياتي تيجتشا دعا الرسول جبريل دعا يقول إيه رسولي جلا آمين جي چالان ملائكة قول إيه تي چالان المنما آمين جلا جي دعا إنسان نك إبلمتي رسول خدلي هنكم ملائكان دلي هنكبدو رسول ربين سبحانه وتعالى دلي إسا ربين أرارميف جرى رسول صلى الله عليه وسلم دلي إسا تدبر تيفي هند ربين أرارميف سنيت آمين جي سنيف نك إبلمتي يجو سنيف خيري باتي تنا أكا أومشنو همتو دول دلقو تري أكا إرافقانو أكا ربي خين سودان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته جنان صحابان اتجابات جن آية كانوا قارجيس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا ربي أمنت ربي صدار حق تقاته حق ربي صدار جنان صحابة كم كم تجن إيه ربي صدار جودن دي أكاسي جنان ربين آية بوسه فاتقوا الله ما استطعتم هنجدن دي ربي صدار هنجدن دي نيتي ربي خيني هاتي فنو ربي خيني وجه مراقبة هاتول فنو جزاك الله ما شاء الله وانتي بقنا بود راها سوجرك ما انجا ما خاص جرو حالا ببدا رمضان خيس ملتو في وانتوتا اساسا جيروني دنديني وانتي راها سوجرو درجوت الرتي يفني توقفا كما جلك برتو خاصته درجون كين خنو دغه قاما قلبنا كغبانت نججبه رب سبحانه وتعالى باتي رمضان سيقلت مسنجل أكما دورانو جت باتي رمضان باتي نياتا في دغاتي قفر صومنني نتي باتي إجان صومنني باتي قران صومنني باتي شهوار صومنني باتي حرام هند راهو صومنني كما حرامي وانتون دينو باتي رمضان خيساس حرامي جتشو وانت ربي ندور سرتي حرام قول
akkuma wanti halaalitu guyyaa haraam sirra taatee jirtuti dargaggoonni keenya rabbiin subhaanahu wa ta'ala baatii ramadaanaa keessa akka nuti khayrii irratti musaabaqaa goonee galata keessa galfamnuufi malee akka guyyaa halkanitti jijjiirannee halkan guyyaa jijjiirannuufi miti tana dargaggoon adda baastee beekuu qabdi kuma suuraa ammaa keessa nu qara'uu turte rabbi subhaanahu wa ta'ala waja'alna al-layla libaasa galgala kana akka namni keessa mammaratee rafee rahaa godhuu fi guyyaa immoo akka keessa carraaqqataniif akka dubbii fi komanne komiin akkamii beelaaweetiin jira lakkii ciisuun qaba yoon gabbee dalageeniin beelaawaa soomana kana furuun narra jira maal rasuulli rabbiitiif sahaboonni isaa ramadaana keessa aduu oowwituu san keessa biyya makkaa barahaa oowwituu san keessa lola badrii lola jalqaba akkasitti bahanii ummata kaafiraa wajjin wal qunnamanii jechuudha. Uzriin ati teessee keessaafuu ramadaana xiqqaa sa'a 12 sa'a 10 ayyaama macduudaa jeebar guyyaa waa xiqqishu guyyaa lakkaawama guyyaa 30 akkasi tana homan nun jiru jechuudha. Takkaffaa galgala halkanitti yoo jijjiirrattee laazima halkaniin taa'u qabdale in taa'inis hin jennu silattuu waan namni mijjeeffate beekaa dhoorkuun akka malee garuu taa'umsu galgala kana keessa yoo taa'ee maclaayaanii irraa fagaatee halkan kana keessa immoo yoo xiqqaate zikrii lallaaftu amma jen ta afaan namaatitti lallaaftu tan rabbi biratti jaalatamtu ta miizaan irratti akka malee ulfaatu tana ilmi namaa akka tiiffatu baatii ramadaanaa keessa akkasuma guyyaa rizqii rabbiin isaaf laaffise gubbee akka bobba'u salaata jamaa akka tiiffatu yoo xiqqaate qur'aana akka jabeeffatu namni qur'aana illee hin beekne qul walluma deddeebisee haa qaru qul wallaan isiin takka thuluthul qur'aani je abu sadii qaraanan akka nama soddoma khattamee antanumaan naamaaf dargaggoota amma baatii ramadaanaa keessatti illee qur'aana ammuma jalaa eegala guyyaa soddomii juuza soddomillee buusaan jennu kanuma jabeeffadhu kana jirtu tolfadhu kanaas qara'aatuma akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala maaliif baatii ramadaan keessa qur'aanan qariin jee isan komanne qul wallaan waan sakandii soddomitti qaraateef ittu kana yoo dhibba qare akka nama hagguu 33 immoo maal qur'aana buuseeti jechuudha. Sanaaf wantoota akkana wantoota rabbitti nama dhiheessaa dargaggoonni keenya tiiffattu akkasuma shamarran keenya wantoonni lamaanii nan tuqe baatii tana wal dorgommii nyaataa godhuurraa if qusachuu israafarraa if qusachuu nyaata ati guyyaa kana guutuu itti dadhabdee mudhiin itti citaa ooltan namni tuttuqee bishaan irra dhugee booda garbee jaan dhaho jechuudha. Akka nyaata kana keessaa illee khayriin si jalaan qannafamtee israafatti illee si jalaan lakkaawamne akka wanti ati guyyaa guutuu fi dhaabbachaa oolte kun waama shay'ii takkatti si jalaan lakkaawamne akkasuma akka dargaggoonni keenya shamarran keenya musalsalaata arabaa fi turkii fi warnoonni adda addaa kun nama mashghuulan kanarraa if eegan an obbolummaan tanii dhaammachuu barbaadu ustaaza keenya daqiiqaa 2-3 isin hafe jechuu jiranii mee dhumarratti waan hafte jettu ta dhaammattu yoo qabaate inshallah dhaammatteeti sagantaa teenya tana goolamna inshallah jazakallah inshallah fayyaadee ibsa irra deebi'ee dargaggoo keenya khaasatan dargaggoon biyya tanaa silaa hedduu biiziidha namni biizommina dalagaa tanarraa khayrii biraatillee dalaguudhaaf tattaafata irra caalaan dargaggeessa biyyaati ka yeroo qabu yeroon tuni qaaliidha islaama keessatti rabbiin yeroodhaan hedduu kakate wal asri wal duuhaa wal layli yeroo tiifamu ammallee namni sa'aan inni badii dalaguu danda'u sa'aan inni badiidhaaf wanni hundi isaa mijjooytu sa'aa inni faraaka qabu sa'aa inni tirfii akkanuma lafa taa'u qahumaa hin dalayne dargaggoo teenyaan akka khayriin biizii if gootu yoo ati khayriin biizii if hin goone khayriidhaan sa'aa ta'e yoo hin dabarsine laazima sharriidhaan dabarsita waan kana duuba rabbiin guyyaa akhiraa guyyaa fuula isaa dura dhaabbattu rabbiin si gaafata rabbiin si gaafachuuf ta'a khaasatan baatii ramadaanaa kana akkuma dur dabarsitu akkuma dur yeroo ta'e balleessitu sanitti yoo ammaas baatii ramadaanaa kana keessa ka balleessitu taate rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyaa rabbiin yawma laa yanfa'u maalun walaa banuun illaa man ata allaha biqalbin saliim guyyaa gartee wani takkalleen sin fayyadne wanni gaariin si fayyadu nama qalbii qulqulluu fi dalagaa gaariin dhufe qofa guyyaa san itti milkaawa umriin ati arra qabdu tun sin dagin rabbiin subhaanahu wa ta'ala dullacha sirra ciisu dhiiseeti dardara amata 17 gama qabrii oofa dullacha amata 80
qagartee oksijiinatti kaayanii yoom keessabaati jaanii eegan dhiisee dardara ka osoo inni makiinaa oofu jiru ka osoo inni koompitara irra taa'u osoo feesbuuk irra inni taa'u meeqa ka kuteetu jira saniif obboleeyyan islaamaa sa'aan shabaabummaa sa'aan dargagummaa sa'aan tun akkanutti hin taphanne sa'aa teenya haa itti fayyadamnu sa'aa teenya haa tiifannu inshaa Allah soomana keenya warra rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa soomana kanallee kaafe keessa barakaa kaayee fi kadabre irraa qeebalee kadhufullee irraa qeebalu rabbiin nu haa godhu warra kana qofa soomanuu miti warra itti daddeebu rabbiin nu haa godhu warra dhukkubsataa ummata Muhammad cufaahu rabbiin dhibee tana rabbiin irraa haa kaasu rabbiin du'aa ummata Muhammad cufaahu rabbi haa araaramuuf dhukkubsatee mana haakimaa jiru rabbiin fayyaadhaan rabbiin mana satti haa deebisu rabbiin ka du'eef jannatal firdawsii haa kennuuf warra waan dhage dalagu rabbiin nu haa godhu alladhiina yastami'uuna alqawla fayattabi'uuna ahsana والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أستاذ خينيا هدو قالتهم إذا أرى سجنتاتي نرفته هدو والله وهدو سر دقيني وريد أجي فشاتوري أكا وان أتي في أنيلين دبشاتوري تنا ربو أبو فتن أبدي كمنا ربي نتلي ورخيري بربادة دبتين وهاجرو يودو جونغوري لبوتين في شيطان الراهي يوهاك كنا من ربي خينيا الراي عمري سيها ديري سو علمي تخيس برخاسي ها خايو عمري تخيس برخاسي ها خايو ربي كابين جاريسي ها خنو زوجة صالحة اللي ربي ستها كابو درجة جيسا جنا إن شاء الله ربي هذا مراد في هاجوتو كما خيف جاسي هاجودو إن شاء الله نما أما ددي بيها حواسك نخدم الله سي هاجودو سنجنا بلا مسنا كان نجار إن شاء الله أكا فولدو دفتة في الإسلام رت حواسك إن وان دندي سنبرسيستو إن شاء الله أكسي هدو سجلتهم فنا سجل تاجرات اللي رد بينا والأركين إن شاء الله بارك الله فيك إياك بارك الله فيك دعوتات تي في إسلاما كجلو المنامة خن هنجا أما دعوتات تورتن سجنتا درجوتا تورته سجنتا درجوتا ويا الرا وبليس خين أستاذ عبد الصمد محمد وجين تورتي جاري جوني سجنتا تنخيستي قرآن الرا حديث الرا أقوال سلفا في خلف الرا واحد دو سانخين نوخاسي وجين مريتشات توري بوا غاري رابو فتن جنة أبدي قدنا رب سبحانه وتعالى وروان أجيتي فيد مربي نوفي إسن هنده هاجود سنين جتا سجنتان تين تنقويا الراتف كندي فني دهانة تنفكات إن شاء الله تربان سجنتا والفكات تنقي ثم براك أبنه ولتي ديبنا هنقسيفو أسماني نجيتي سنين جها هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال